Bene? Sì, molto bene. Ancora? No, grazie. Chianti, sì. Oh, sì, signora, sì, grazie. Marina, donesi drugu flašu. Mama, ukokaće se. Pazi šta govoriš, veoma je inteligentan i brzo uči srpski. Mama, uzmi mu pare dok još može da gleda. Donesi vina kad kažem. Che cosa dice? Signore, appartamento. Appartamento? Bene. Ok, casa americano, ok. Vidiš kako čovjek govori i engleski? Sì. To nije ovaj apartament. Non è questo? Drugi apartamento. Altra casa. Altra casa in centro città? Sì, in Oh, centro città. perfetto. Nema problema, casa americano. No problem. Cena, signore. Price. Price? Na engleskom. A prezzo? Sì. Mani. Hoće odmah, nema problema. No, signore, prego, no. Sì. Prima Deutsche Marke, lire italiane. Prima mangiare. Un poco parmigiano Grazie, ancora, sì. grazie. Calma, signore, calma. Prima mangiare. Šta ćeš s tim kolačima? Vidiš da još nije pojao ni špagete. Očigledno mu se ne sviđaju. To nije sarma, to su špageti. To traje. Oni tamo uživaju u ritualu obeda. Pola sata namotava jednu viljušku. Pa, tako i treba. Tako se to radi. To je prosto otmeno. Nije tamo kao kod nas, Marina. Ne guta se hrana halapljivo i ne liže se tanjir. Signora, porta, suoma. Si, idi otvori. Che bella ragazza. Što? Bellissima Antonia. Zdravo, dušo. Pozdravi čika grofa. Dobar dan. Bellissima bambina. On je Italijan, Mila. Kaži mu buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, cara mia. Ovo je moj Jesse. Gessolino. Pusti sada Jessija, dušo. Scusa, signor Conte. Prego. Hodi sa bakom u kujnu da ti baka nešto kaže. Sì, beh. Ajde, probaj ti malo ove gliste. Tako. Eto, ja sam ti više za prasetinu i peperoni. Bravo, majstre, bravo. Vidi go. Ajmo, Jesse, perimo šapice i ljuškicu. Finito? Tutto completo, grazie. Prego, dolce. Solo uno. Momento. Olizao je tanjir. Pa eto, vidiš da mu se sviđaju. Kao ker. Bože, Marina. Meni se ovaj čovek uopšte ne dopada. Molim te da mu uzmeš pare za 6 meseci unapred. Za 1 sat počinje mi smena u bolnici. Molim te, dozvoli mu da popije kafu i da mu najpre pokažem stan. Ja ti kažem da mu kiriju uzmeš unapred. Samo u ovoj zemlji lažova i lopova novac se uzima unapred. U normalnom svetu najpre se pružaju usluge. Ovo nije normalan svet. Marina, on je kupio cveće koje vredi za 10 dana kirije. Zato je red da mu se malo i nasmešiš. Ti se smešiš za obe. Ja stvarno ne znam otkud ti to. Može otac da mi bude. Pa može, dušo, nije isključeno. Mama, šta pričaš? Marina, takav je život, vidiš. Svaka kombinacija je moguća. Samo moram najpre diskretno da proverim njegovo bračno stanje. Što? Oni u Italiji vrlo teško dobijaju razvod. Čika grofe, Jesse povratio špagete. Gessolino.